Ya via le tu el ne fiafi. Ya mua ona si ile vi inga mal faftai ile tua. Ya ilona lofa mno na ngale nei. Ya ile nei aso. Fa pitoa ua fa pena ona e atuai le tātou por kalama pei ona masani e ya stof te tasi. Faftai ile tua ona o le avanoa tā ua tue maua ua tātou tue fa tasi e lungo te penga whailangi. Paftai e ila i le tua ona o le ola ma le malosi o lo tātou maua pea i le nei aso. Ia i le ngata fo i lea. Ia ua lama whai u fo i le nei aso i whi au mga ruenga. Tari tonu o tele o nisi o tātou. Ia ua ma nawa pa ua malo ro mai i ngā ruenga. Le ngata fo i lea tele fo o nisi o tātou. Ia ua whatoa usu i ngā ruenga i le nei a fiafi. Ia a le vi inga sili ona ave i le atua ona o mea sili ua ia whaia mo i tātou. Amen. Paftai le ola, paftai le malosi. Paftai ilona pui puinga. Paftai fo i le nei aso. Wa i manuia pe au mga luenga. Tātou whea ngai ai. O le aia e ave le vi inga ma le paftai i le atua. Ia ona o lona lofa. Ia ui lava ina ei nisi o tātou a inga, ma e pele i o tātou a inga ua, whapena ua, ia le wala au pa ia le atua, ia lofa le tua ina ia whapena ona ia ilona whananga i a inga, ia ona o le wala au pa ia le atua, ia e te tonu, ia e lava sisi o tātou whailoto, pule lava le tua, pule fo i le tua i lona fina ngalo. O le na au maia o le fo ina te avesea. Amen, e Paul mea ia. E ui lava ina iai nisi o tātou a inga, ma e pele i o tātou a inga. Ua papena, ua amiwala au pa ia le tua. Ia e whaftai le tua o lea ua sopo maisau. Le ola ma le malosi le nei aso. Ia o loo to tele i tātou o loo whapena o loo tātou whiola pēr ma maua le ola ona o lea lofa lea tua o lea. Ia e whaamaise atua i lea nganga o lea tua i a inga whaavau. Ia ona o le wala au pa ia lea tua. Ia a o le nea fiafi ia o raupor kalama masani nei i lea so tofi taitasi o le Jesus is the Answer podcast. Ia i le ne fiafi, ia e whatalofa atu por kalama, ia i le mamalu si o tātou watunu, i Samoa, Amerika Samoa, New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika nei, po o whea lava le kolope o le nei lalulangi wa e maua mai le nei por kalama a oe Samoa. Ia e whatalofa atu por kalama i le ne fiafi. Ia e ngata fo i le ia o te fia whaatalofa fo i nea fiafi ia i whioi o le tala lei i sunga i whawhia ngainga mō tau whale tua ma lo lava le on sa i le ngā ruenga le tua whaatalofa atu por kalama i ia o tau sunga i whawhia ngainga mō tau whale tua Paftai le upo le tua o lo o tau launga ina pea ma su e ina pea i le aso ma le aso. Ia awale la fuma moya le tua. Ina ia whapena ona malolosi a nganga o ona tangata ma whapena ona matua le ola wha le nganga. Ele ngata i le ole ola au auna i le tua. Ina ia whapena ona tu mau pea i le tua ma whaia le fina ngano o le tua. O lea ia e whaatalofa tuai por kalama ia i le nea fiafi la o tau sunga i whawhia ngainga. Whawhitai la o tau on sa i ngā luenga le tua. Tari tonu lava le anganga ma loto e le whaingofie. E le whaingofie la o tau ngā luenga. Ai whawhitai i le tua e tari tonu ia o lo o whapena o lo whaatasi pe le anganga o le tua ia te o tau mo soswani ia te tau.
ia awa fo i le tausinga o le ngā luenga le tua o lea patalofa tuai lo polkalama o le Jesus is the answer podcast i le nea fiafi. Ia o te fia patalofa fo i le nea fiafi na ia umatua fa le nganga le tama po le lona au auna ia Wesley Satake ia male tua ia tau wā ia i le nea fiafi ia patalofa atu polkalama ia te urua na ia umatua fa le nganga pa tai la o luo nofo talo mo au ele ngata fo i lea ia nisi fo i au auna ia o lo o fa pe na o lo ngalulue le la unga ino le upu i lunga o nei polkalama ele ngata i lea ia o le paso le tātou polkalama le a fine polito fine fo i a fina pa tai tama pa tai tina i la o luo talo sanga ia ele ngata fo i lea pa tai fo i le upu le atua lo o lua fa pe na o la unga i te tonu o le tātou e karesia, ma lo lava le unsa i ngā luenga, ma lo fo i le whaapale pale, ia e whatalo whatu po kalama le nea fiafi, ia te orua na ia umatua whaale anganga. Ia o te fi whatalo fo i le nea fiafi, ia i ao sino si o tātou watunu, Samoa, ia ona o la o tau tapua inga, Temi uma e whape na o na uru whafua tuai o tama whanau. Ia i ngā ruenga. Tari tō o tau tapua inga mala o tau talo ia o whape na o loo manuia i o tama whanau. Manuia i o tama whanau temi uma e whape na o na uru whafua tuai a inga ia awa fo i whi au ma ngā ruenga. Lea ia e whatalofa toi polkalama i le nea fiafi na i o tātou tama maama na i o tātou tina. O ro o whape nā o ro o whai le whaiva o le tāpuai a o alo whaiva atu o tama whanau Samoa ia i ngā luenga le ngata i lea ia o le whatu a inga ia le ngata i le whape le tautua i tonu o le malo le ngata i Amerika nei Samoa New Zealand po fea lava le mea tolope o nei lau langi uolo o tou au na ai mo tou whai ngā luenga ai ma tau tua ai au wale tau singa o nai o tātou mātua ia patalofa atu polkalama i le nea fiafi ia se e mai la i o sa patalofa malu ma le pa ia o lo tātou wōmpa anga o le tātou polkalama o lo pape naolo mai mo mai le dia fiafi ingo le Facebook ele nga ko ile lung le tato YouTube channel ya o te alo fatu ya lolo lolo tula no oi tol alo ni le sai fo mangui le sunga le ao se uso ya longo ya fo mangui le tua fatalo fatu por kala mai le sunga le ne fiafi ya alo fa lava i le sunga fe ngainga to ekalisia to tele amen vi ia le tua ia patai ia pe afa i sa o lo o lolo longo ia o se uso ia longo ia vi ia le tua le fo ia so tanto tele to fe loi to la to no ia e patai le tua ia o lo malosi pe o le uso ia talo i le tua ina ia papena na ia le po lona puipoinga ia te oi a whai o ngai ke ilunga ale awala ia ile puipoinga le tua ilunga awala ia whatalo whatu polkalami ke o le uso lo whatu tina ma le whanau ia whatalo whatu tātou polkalama i le nea fiafi ia i o tātou wō a inga mai masani ia o le tātou polkalama whaftai fo i le tanga ina o le tātou polkalama i te tono lo maota po lo ulawa po whea lava le mea ua mata mai ai lunga o le tātou polkalama i le nea fiafi ia whaptai lava whaamanuia le atua whaptai fo i le langolang sua fo i le tātou polkalama i le sharing o le tātou polkalama i lunga o le Facebook e le ngaka fo i lea ia o le tātou YouTube channel ia whapena o na
lawa i tele atu le tātou polkalama i lungo ea ina ia pena na to tele nisi e whaalongolongo le upo le tua ia ina ia pena tele ni anganga e manu malo i le ngaluenga le tua ia ma le fina ngalo ma le whainga o le fina ngalo le atua amen o le ia whatalofa trade polkalama ia i le ne fiafi ia vi ia le tua ia mai le nei vai aso ia mai ngaluenga ma pe au nei vai aso amen ia ile foi ona manava mai foi mai ngaluenga ia ile nei aso ia patai le tua o lo manuia mea uma lo solo lei mea uma ile lofa maleanga lei o le tua patai foi le tua ile so soni foi lo nanga ia ile so ina masai lingo na upu a wase upu pa manusi mo i tātou i aso wa uma ona whailonga ina e whapena ona e atuai le tātou polkalama ia i lungo te penga whailang whamari atu pe a whai olo o alu tātou polkalama pe kau moku so te rei lopo le alma fuanga alo te vai atu i lo upito ia olo o le leimea ma losi le wifi ma losi mea paulu mea ia o alu tātou pokalama ia te talo mai mo tātou pokalama ina ia whapena o na sao le upo le tua ua ne i eise me ngā se au fo ine i eise se awala o le file tau mawhai e whaaleanga le tātou pokalama pe whaaleanga po le alawa a ia whapena o na sao le upo le tua ile nea fiafi ia e whai ma wha amalo si anga i o tātou wola whaaleanga ai le ngata i le o tātou wola au auna i le tua amen ia ua tau tangtanga i mai le ula le o le ula le le ula nga mai whapikoa se tasi fo i o au auna le tua mai New Zealand ia le sunga ia Pastor Waita Fata ia Pastor Waita Fata ia mai i New Zealand sa whapenganga whai malanga mai le aso ngafi ia i San Francisco ia nga awai atu la mlewa le whatalingo le sunga whapenga ia ma nisio le au malanga ele ngata fo i le sa ma whatasi fo i ma si tasi fo i tō fine ia po le tina fo i toloa ia pe o ma ua ia sa whai masui ia o le tanga luenga San Francisco ia e mga mao e sosoani ia ma tali le au malanga ia ma whae e le au malanga nga tau nuu mea ngafi le au le whainga malanga ia nga mato e vai vala i titi la ia pe se mea na le i tūla ma le afa mato tatala noa ia ma get to know pastor and meet all the crew that they flew in yesterday ia nga umalo le mato tala noanga ia ona whae e dola i le whainga malanga ia nga ola le charter bus charter bus i lolo i Victorville ia e whaptaila i le tua ma averibi inga i le tua ia ona oroa ia maua ia ua tau nuu manuia whainga malanga ora ula lea ora ula lea nga mai whapiko ala whaiwhi au ia ke mai le tangata o le tua wa mele o tana whaiwhi o le ula lea o le ea waku ma le whauunga e sau ma le mana o le whaunga le tua ona fwoi o le tangata o le tua o le whaiwhi au o le au na le tua mele o te whawhetai le tua ia ono le nei mea rufa whatau waa o omau ia mai lona au le ala le o ula i le fiafine i le tātou polkalama ona e whaapea mai whaiwhi au o lo sau e ma le whaunga le tua i le ula lea amen ia e whaftaila i le tua whaftaila usunga pastor wati waita fata ia mo le nei mea rofa ta ua o whapena ua o moe ia vele maa ia let's go wa ai meira ula
makangofi ia ole ula lea ia ole aso e fe kako por kalama ole a ula lea ia o le alu le loku ole a ula fo le ula lea amen ia ai papai le tua papai le tua mele le ilo walu e te e whaala talata ma e sosoangi le i au ngā le tua wai kere i loa me kupu kere i loa wha manguianga e whainga le au mai o le aso ngafi na tuu au tere alu na tuu au tere alu ia au na ola o nofo ma umawhawha o le au na o le au ngā le tua le la whai malanga mai ia manisi mea na o si au tau fine au toloa sa no inga nga ule alu no inga nga o steine au po o se tau fine a ia toloa sa e wha e karkaringa le au malanga e whawkai le kua le nga maua la ua vangoa nga walu ai ia e whaatali le au malanga ia malito fine ia i fo ia toloa whaatai fo e le atua e se tasi o uso o nanga sau e le au malanga ma ke masangi le le ma ke masangi le nga masangi la i lungo te penga whailangi ke mila wa faila singa lewa o ke whafkai na i le kua nga makakal ngoa i male uso anga fia awa sa o ngei fo uso sa fi fo i mea lalang pei fo i awa ke mi a koa la le nga masangi sa ma yei le lalang nga masangi i lungo TikTok ma YouTube ma Facebook ai ke i wa ma fei loa i anga fio la ko kala ngoe o fai loa ai ke i ma ka ma lo fa o la inga o lisi le ka ngaka fa o long ka i lungo ka pinga fai langia ai sa o fia ma o via ero loto i le tua ona o wala le tua wa tai le tua le ua toe ma fei loa i maliuso sa fa penana le vana mama sangi lungo te penga whailang. Amen. Ka mole, a wole lei a ko alta tau. Si kau siaki a kurka ko por kalama pole mea o ngai. Okay. La, Ea, le nea fiafi, Ia tātou por kalama ne fiafi, e le umi fo tātou wha asoa, i le upo le atua pe ona o whai atu ia e le o o stangata whai la unga o la unga luenga o la usau te tala noa atu ia te oe le leima le alofa o le atua amen ai le ngate le ia tala ia tu le mafa a malosi atu ia te oe ia i le upo le atua e le ngata ia te oe ai wha pēra o ni tangata le upo le atua e ngā uma ia i tātou uma o maua vanua tātou te whaalongolongo e le nefiafi ia o le upo le nefiafi ia o le ao ngā mo oe e ao ngā fo i mo au mo lo ia fo i savalinga ma le atua amen ia whaftai tele i le atua ia ona o le avanoa tā ua o tātou maua o tātou toi wheiloa i le nefiafi ia pe ono whai atu o le tātou porkalama ia o le porkalama e tāla i le whina ngalo o le atua. E o tātou porkalama e whai loa i le alofa sirisiri ese o Yesu ke wiso. Le ngata fo i lea ia whapena ona tāla i fo i ma whai loa fo i se moli mau le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia i le suinga o lo uolanga. Amen. Ia a tonu e ao ngā hoi le moli mau le suinga e le atua o leo langa o tangata e wha malosi ai ma whapena o na sui ai hoi sisi anganga o lo o whapena o lo tamu whai e sau i le atua e le ngata hoi leo o se tangata hoi ua whapena na peitai ma whawhitauli ma whainga tā o leo lang. Ia o le upo le atua, ia o le ao ngana o tātou porkalama. Ia ina ia whapena o na soswani ia i tātou.
ia o tātou pokalama po ia ele whailoa ina ai pe tala ia tuai se lotu po se taritonunga tūranga whapenga ia a o le upu a le atua ia ma le fina ngalo o le atua ia te tau ona tā lai ma whailoa le swafo Yesu te viso ia ai mo i tātou mo i tātou o loo ngofo i Daily City ia po o se meo San Francisco ia o le sane o le asa Father's Day ia o loo avanoa le mātou lotu e te sau e tātou whaisaunginga whaatasi tātou whaiasta mā whaatasi ia e masalo i lātou uma o loo nofo i Daily City ia o le meo o loo whaiere mātou lotu o le haongai right across from the McDonald ngai lungo o le mea kongwa le walanga e mea kongwa ngai e le Cow Palace. Ngai le haonga sa maasanga whai e mea Samoa. Kusa o lisi piko au wala le whalua Samoa. A le piko la le iai le dollar store ma le whalua Mexico. Le alu lai kua stringa ngai le haonga ia o ngai ngai whai e le matou lotu. Ia a moa sau teimi a wanua i le asa, ia, tau e tātou te mafuta whaatasi, ma tātou tāpua i whaatasi. Ma tātou whai asta mā whaatasi, pe a moa sau a wanua, ia le a whaina lea, pau mea, ia, mo i lātou o loo whapena o loo, lata ane ifo, ia, mai tau tātou tāpua i whaatasi, ma tātou manatu whaatasi le aso tamā ia i le asa. Pea o toi le ora ma le malosi. Amen. Ia whamanuia fo i le aso tamā i tamā malawa. I le nei asa po le nei vai aso. Whamanuia atu le aso tamā. Ia whaftai i le atua ona o i tātou tamā. O tātou o ulu a inga. Tātou o le pou tū toa o le tātou a inga. O tātou tātou te tausia lo tātou a inga ma whai ria tūranga tātou oisori. Amen. Patalo whātu le nea fiafi, ia, i se o ia, o le sunga le whawhengainga, ia anterea, e le nea fiafi, patalo whātu i lau sunga whawhengainga, ia, oa lewa po i aso tātou te le toi whei loai, ia, e ta tonu ale anganga, ia, o lo manuia lau sunga le whawhengainga, ia malfaltua malfanau ia saustemi ia tātou noa ia ai whaptai lava i lau sunga whawhengainga ia whaatasi mai. It's good to see you, Pastor. Ia i le nefia fi lungo tātou po kalama ia ai whamanuia le tua ka bless whamanuia tupo i le astama i lau sunga whawhengainga Pastor Kelea ia alofa tupo i whatua. Amen. Ia ai whamanuia atu a vere nei te mi tue whatalofa mi tue whamanuia atu ai le asu tamā mō tamā malawa tamā malawa o loo whapena o loo mata mai lunga o tātou pōkalama ia i le nea fiafi ia te tono la tātou o le uwha amalosi la tātou o le uwha amalosi alofa atu fo i Pastor manuia la tamā tātou uwha amalosi pe ono hoi atu ia pai ngofia tātou uwha amalosi nea fiafi o nea fiafi o le tātou tala noa i le nei meo le alofa le alofa ia o le tusi o le la moa i le tātou tasi alfa i upu tasi alfa i upu o le papena o le tātou tala noa ia o le afoi o le whetalainga a Yesu ke viso na whai o na au so. Ia, le maua i le Ioane Sulima, whai upo suma lua. Tasi at whai upo na. Ia, o le a whai ma tātou upa malosi. E le nea fiafi mo oe ma. Tasi mai le anganga o le atua. Talo i le atua ina ia whapena o na wha le anganga ro whaalongo i le nea fiafi lungo o tātou pokalama. Awane i tu osi ava no le ti apolo e tau mwhai e whaasise pe whaati ngalo loto i le nea fiafi le upo le atua. Amen.
ai whapena o na whaatanga le nganga pa ia o le atua. Ia i lo loto mo lo mawhauwhau, ina ia whapena o na whawhai mo fie ia te oe o na e malama i le upu le atua, matalia le upu le atua i lo loto. Ala le te aungangi atu ai le tātou a uso mo tātou a inga, mo tātou a wo i lungo tātou po kalama i le nefiafi. Pa le angaro, pa alongo i le upu le atua i le nefiafi. Amen. Ya, o le Ioane sulma lima, pa upu e sulma lua o wha apea. O la upolo a inga le nei, ia o tau whearfu. Pei ona o alofa atu i ate o tau. Amen. Pe mai Yesu i lona au so. La uo o le la lata le taimi o le a whapena o le a alu ai Yesu i lunga o le sātaro. O ranga wheta lainga i lona au so. Pe mai. O ro upolo a inga le nei. Ia o tau wherwhani. Pei ona o alofa atu i ate o tau. Amen. Pata alofa atu siau enti. Le nea fiafi. Ai enti Marina. Ai alofa atu. Patua. Amen. Jesus said, my command is this. Love each other as I have loved you. Amen. Love each other as I love you. Pai mai la ia le tātou upu au tū po le manatu le nea fiafi whai ma au tū o le tātou wha malosi nea fiafi. Tu mau i le alofa o Yesu Kiriso. Amen. Tātou o ta ua o whanau o le atua. O le atali i mane a whawhine o le atua. O i tātou ua talia Yesu Kiriso a vea mo tātou wali i mo tātou whaora. Pai mai le tātou le tātou au tū. Ia tātou tū mau i le alofa o Yesu. Remain in Jesus' love. Because Jesus said, my command is this. Love each other as I love you. O lono winga. O le ua whaapea mai Yesu. Whai mai Yesu ia te oe mau. Tangata whaolahina. Tangata ua tā ua whanau o le atua. Ia tātou alolofa. Ia tātou alolofa atu i tangata. Ma ia tātou maua le whealofani. Ma ia tātou alolofa i o tātou ainga, o tātou taitolua, o tātou whanau, o uo, o uso, o tō whawhine, o lo whaife au, o lo e kalesia, o lo nuu, ia tātou alolofa ai. Pei ona o tau alolofa i atea. Amen. So tangata e au auna i le atua. Ma le tangata e sau e tā la i le fina ngalo le atua. Ma wha e loa le fina ngalo le atua. E te tau ona ia te oe le alofa. Amen. E te tau ona ia te oe le alofa. Meaning, ia awa ne ia te oe maau le mea lea o le alofa whaatua oi. Amen. O tātou tangata lotu, o tātou o tangata le, o tangata o whanau le tua. Ia awa ne i whaatua o iaro tātou alofa i tangata. Awa fwoi ne i whaatua o iaro alofa i lau whanau. Po o lau tō lua, po o lau ainga, po o lau wō, po o aia, po o seisia. Amen. Aisea, whai mai Yesu, ia o tau alofa atu.
Ma yo tau fe alofani. E pei ona o tau alofa ia tea. O longo winga. Ele mawhai e se tangata kewisiano, po se tangata paula inga. Po se tangata ua whaapea mai ua talia Yesu e avea mawhaola. Ona alofa ia te oe, e ita ilisi tangata. Amen. A whai o au le tangata po le atali o le atua. Wo sau mau moli mau atu ia te oe le alofa maleanga lei o le atua. Ma tā lai atu le fina ngalo o Yesu. Ai le tangata o lea ita ilo uroto ele o tupo ise o alofa. Longo inga. O lau tala inga le fai ma mea le o te sau e te moli mau atu ai ma tā lai atu ilunga o te penga failang. E pepelo. Amen. Ele sa o ilunga o le tua aisea. Le fai mai Yesu. Io tau alolofa. I tangata e pei ona tau alofa ia tea. Ele mawhairanga o whai atu ia te o tau. Le fina ngalo ma whai atu ia te o tau. Le fina ngalo o Yesu ke viso. Le whapea mai ia tātou alolofa i tangata. Ai e le tangata leo kei kai. Ele o moni ilo walofa. Ele o moni ilo wala au auna i le tua. Ele o moni lau tala inga i lungo te penga whailangi e tala i atu Yesu ke viso. Ale e li tangata le ti ngā ilo uloto ma tangata o leo te kai. O tatou wā aire i le tala inga Yesu ke viso. Tele he tau mawhai e mui, tele he no mui mui. Tele he sa whapenga sa foi ia i le oranga. Le taritonu ia Yesu ke viso. Aia. Na alofa Yesu. Na alofa Yesu ke viso. E o ai au farisai o mara kusi upu ele ika ia Yesu. E ui ang kamawhaila vanga e whainga le pelongia le akua o e pelongia tangata. Ma wha penga o ngā kuai Yesu ke viso i le mea ma le mea. But Jesus was still love for them. E o tangata anga sala. Na a Yesu ma e anga sala. E mui e tangata o le kalesia. Amen. Mui e lau. Pai kauranga sili ma lau. Mai pe aisiale meu a ai makangaka anga sala. O le angangal na o le tau mawhai e whai lo atu le nefiafi mo tātou a inga mo wō me masangi lungo tātou pokalama. Ia tātou maua le alofa. Amen. Ia tātou maua le alofa o Yesu, pe o Yesu ke viso. Na alofa i tangata. Amen. Le mua pe te wilo nam tā upo tolu whai upo e walu maleipa. Ngai whai mai e. O le i unga le nei. Ia loto ngatasi o tō uma. Ia whealofani, ia alolofa i le auso, ia muti vale i le alofa, ia anga le lei. Aua le tau i atu le leanga i le leanga, po le anga tele mai i le anga tele. Mai i le anga tele atu. Ai ia o tau whamanuia atu. Ina ua i loa o le mea le nei, na wala au ina ai o tau, ina ia maua e o tau le manuia. Po le anga mai o tangata i ha te oe. Po le tua inga oe i me pepelo ma mesese. Ia tātou maua pele alofa. Amen. Aua nei o tātou tau i atu. Aua nei o tātou tau i masui. Amen. Aua nei o tātou tau i atu le leanga i le leanga. Aia, ia tātou maua le onosai. Ia tātou maua le alofa.
Ai se a fe mai Yesu. Fe mai. Fe mai. Ina ua I loa o le mea le nei, na wala awina ai o tau, ina ia maua e o tau, le manuia. Amen. E tātou te maua le manuia pe a whai e tātou te anorofa I tangata. Amen. E tātou te maua le manuia pe a whai e tātou te maua le ono sa. E tātou te maua le manuia pe a whai e tātou te le tau I atu le leanga I le leanga. Amen. E wha manuia ai le atua I a te oi. Amen. Ia tātou walorofa. Ia tātou walorofa. Ia tātou tausi le poloa inga le atua. Ia tātou tausi le poloa inga Yesu ke viso na whai mai ai. Ka whai e iona au so. Ia o tau maua le whearofani e pei ona o tau alofa ia te. Love each other like you love me. Ia tātou maua le alofa. Tātou tangata whaolaina. Whanaua le atua. Whanaua le atua. Ia tātou maua le whearofani. Ia tātou ngā lulu e whaatasi. Ma ia tātou whaia le ngā luenga le atua ma le loto ngatasi. Amen. Awane I o tātou whemisa hai. Awane I o tātou tusi limai. Awane I o tātou wheita ma whapena ona whaitara le tatau ona whai. Ia tātou maua le whealofani. Amen. Awa foi nei I o tātou tusi lima. Awa foi nei I o tātou manatu ua atoa I tātou. Awa foi nei I o tātou wa aia lalo I tangata o loo whapena o loo fia I meo le lalolangi ma whaia tu ina naunga o leo langa. Aia, ia tātou maua le alofa. Ia tātou maua le alofa I o tātou ainga. O tātou wou. O nuu mae masani ia. O loo whapena o loo whaia pet le tu ina naunga o leo langa. Ia tātou walorofa iai. Tātou abe le upu. Whaamalosi ai le upu a le atua. Ai aua nei o tātou wheitai. Ma aua fwoi nei o tātou taumawhai e fosi mai. O no rau manao malo nau ina ia sui leo ranga o tangata. E teilo. O le whai ngō fie ia ngā ofi le mawhauwhau ma le loto le tangata. Lou tala inga. Ma lou fesosoani atu I le tangata I le upu le atua. Pe a e nau. E te whaalangolango I le anganga pa I o le atua. I le tala inga ma le whailo atu le upu le atua. O le whaingo fie ia ona la ngonga e kangaka. Tangata le fie I meo le tino. Le tangata le malama I meo le anganga. O le whaingo fie ia ona la tau whaalongo matatala o la tau whaalongo I le upu le atua. Pe a whai e te whaalangolango I le mana o le anganga pa ia. Na te suia le oranga o le tangata. I le upu le atua. Tala ma le mo. Ai a whai e tātou te o. Wai e nisi o uloa. E fo ngale peye hika ma le whaingo whamakalanga fo ngale I nisi o aka ainga. O nisi o aka uso. O nisi o ata tu whawhine po o ngia uo. Po ngi uo. O lo o whapenga o lo o pongsa I meo le nei lalolangi ma fianga o le lalolangi. E tangata e whapenga. Peye hika.
pe ika yai ke ilo ala utala sa o ale fai atu. This is one of the things that I learned. When I was still out there in the world, do whatever I want. Worldly stuff, smoking, drinking, party. Not hardly go to church. Not hardly read the Bible. Makwa imamao ang maletua. Lesi le mea nga uiloa. Lesi le mea nga learn mai. Kei lo oer kemi nga o yei le laulang. E ka ngaka sa fei kai. Ka ngaka kewisiano. Tangata lotu. E le fia i lo uoranga. E le fia i mea sa ufaia. Sa iai tala sa talafo mai. Sa fai mai i a tea. Sa ti ngā i lo loto. Ngā ki ngā i lo loko. Aisea. Because o le wha le kingo lo mafaufau. O le wha le kingo lo whalong. O ke reo malama. I mea o le anganga. And this is why sometimes it's so hard for our families and friends to come back to Jesus and bring their life back to God because they don't understand. But yet, us that understand the Spirit, ile ola fale nganga. Kusa o leke waku e masau wakwa. Ko ulo pianga. Elele. Elele lo pianga. Elele. Alo nga fo. Toli. Si wa mai maule ora. This I'm letting you know right now. It happened because nakupo ya. E kanga ka loku fai mai ya kia. Toli. Moko mai mauli le ora le li ya ki oi. Avela ke no oe o nga ki ngā le lokor ka ngaka le le fia i meo le larurang o le whaafai ngā kā i ngā sau i le li. Aisea, e re o maua e oe lea ka ngaka whaora inga ka ngaka le malama lama i meo le nganga. Koe lama i meo kingo. E re o iloa e oe lea. Le ki ngā man mawhaki o le loko o ka ngaka. A ka kou manga ora i mangu malongi a nganga mo Yesu ke wiso. Ia ka kou whaalango i le mana o le nganga pa ia o le akua. Ia e malama i lo ngā luenga o lo whai. Ia e malama i lo tala inga o lo whai. Pau alo ngā luenga e whai o lo whaailoa le suafo o Yesu ke wiso. Te moli mau atu le alofa ma le anga le lei o Yesu ke wiso. E te whai atu ai o lo o maua pero wa wanoa e alofa Yesu ke wiso i a te oe. E whai ngofia anta lia le tangata. Le tangata le malama i meo le anganga. Le tangata o lo pongsa. Wha pongsa inga e ki a polo le mawhau. Ma le whaalongo. Amen. O reo tātou ngā luenga. Ma reo tātou whesoastoani i au mai o tātou ainga i te tono o whaarotanga. Ina o au mai o tātou ainga e whapena o na talia matuina ato o lātou wola i a Yesu ke wiso. O le tātou whaali leo o tātou alofa. Whaali lo tātou alofa. Awane i o tātou Latau na lupu. Awane i o tātou manatu ifo ua atotoa i tātou. Awane i o tātou moli mau atu male loto ti ngā. Male loto whaingale i e tau mawhai ia fosi mai tangata i whaarotanga. E leo se tātou ngā luenga o le tātou o e tau mawhai ia li liu o langa o tātou tangata. Amen. That's not our job.
Our job is to spread the word of God. Let the people know about how good Jesus is. Let the people know there is heaven and there is hell. And let people know that if you die and you have Jesus in your life, you will make in heaven. But if you die and you don't have no relationship with Jesus, you're gonna be ended in hell. That's all I do. That's all our job. O lo unga wenga na o te sau e whailoa le alofa o Yesu ke viso. O te sau e te whailoa atu ia te oe. O lo iai le ola whaavavau o lo iai le se oli. O te sau e te whailoa atu ia te oe e moni le alofa o le atua. A o le suinga o lo wolanga. O le ngaluenga ngā o le ali I whaaola o lo na nganga pa ia. Na te sui lo wolanga. Amen. O te le fosinga o e whai lau whai unga. E whai lava e oe lau whai unga. E whai lava e hau lau whai unga. Amen. Ia tātou walo lofa. Ia tātou mauar whelangurangu mai. Awane I o tātou wa aia lalo na I o tātou a inga. Awa fo ine I o tātou fosia le tangata. Let the Holy Spirit deal with our loved ones and our families. Wa na o le nganga pa ia o le atua na te mawhaia o na sui le o ranga o tangata. A le tātou ngaluenga o le whaahali o le alofa lea. O le whaahali o lo tātou ngaluenga le tātou o tangata ke usiano mo tangata whaolainga. Ia tātou whaali le alofa lea ni whai mai e Yesu I lo nau so. I o tau maua le whaarofani, I o tau maua le alofa, e pei o no tau alofa I atea. Amen. Whai mai Yesu. A whai tau te tausia uporo inga. Ona tu maulea o tau I loo alofa. Pei ona o tu sia polo inga pei ona o tau sia polo inga o lo tama ma o tu mau I lona alofa. Ia tātou tau sia le polo inga Yesu ke viso mo tātou tangata whaoraina. Tātou whanau le atua. Pei o Yesu ke viso na ia tau sia polo inga uma lona tama. Masa ia tu mau ai pei fo I lau tātou. Le wa au mai le ani whaora le polo inga ina ia tātou tau sia ina ia o le whaani o tātou alofa. Ia tātou maua le alofa. Ia tātou maua le alofa I tangata. Ia tātou maua le alofa nei o tātou whanau. Ia tātou maua le alofa. I le whaia o le ngaluenga le tua. Amen. Le afiafi le nei. Na yo a inga o uo o e o maua le hawa noa e mata mata a whai le nei afi a whai o lo e ora se o ranga e le lei po se o pe o e mamau fo I ma le atua pe o nai te fia fo I mea o le nei lano rangi ma mtuina naunga le fiso swani mo oe le wo to fine tamati na I le nei afi o Yesu e tātou te maua I le tali. O Yesu foi e tātou te manuia ai. O lo au mai o lo wora mo tangata I le atua. O le a e ba ia le wha manuianga le atua I lo woranga. Amen. O le a wha manuia le atua I a te oe. O le a wha ali le alofa o le atua I a te oe. O le a e maua se manuia ma se saorotonga I lo loto mo lo wanganga. Pe a e tu ua mea o le neila lang. Ai te sau au mai lo wola I le atua. O le alofa le nao le nei por kalama.
O te le tusilima ia te oele tangata o loo whape nā o loo whaia tu ina naunga o leoranga. Ai o te alofa ia te oe. O te alofa ia te oe. Ina nei whape nā o na alu lo wanganga i le mea e le tatau o na alu ai lo wanganga pe a whai e muta lo wola i le afiafi nei. O le se oli ma le mālaia, na whai e le atua mo sa tani morona vanga au, morona malo. E le whaia mo oe mau. Nope. Aia ona e o i le mālaia ma le se oli me o lo iai le lili o wao ni. Ona o lau fifilinga. Ona o lau fifilinga. O le a e o ai i le se oli. Pei ona o whai atu. O le alofa. Ai pule lava oe. Pule lava oe i lo langa. Pule lava oe i le me te whaia ma le taritonunga i te manao ai. A wa ia. O te le tau fia ona o whailoa atu i ate oe. Ua na o Yesu e te maua ai le manuia ma le ola i whaababa. A e talia Yesu ke wiso e avea maua lii mau whaola. Ma e tu mau ma e ola ai. E te maua le ola i whaababa ma le manuia i whaababa. Tātou tangata ke wisiano. Ie tātou walolofa na i o tātou ainga. Awane i o tātou feita. Awane i o tātou feita i nisi o tātou ainga. Po o tātou whaanau o loo whape nao loo whaia meo le larolangi. A ia whape nao na tātou walolofa ai. A watu ai le upu. Whaailoha i pēr le upu. Ai awane i o tātou whaia se me e ti ngā ai o lātou loto. Ai sea. Ona o lisina a wala wa whawhainga tā ai ma tuai ona o mai e talia Yesu. Ona e se le whaailoa inga ma le whainga o rou tala ina atu ma whaailoa atu le upo le atu. Awane i o tātou whaia se mea malposi. Amen. Awane i o tātou te fosi se mea. Awane i o tātou fosi le tala i atu o le atua. I au ainga. A ia whapena ona e whaia le alofa. Ia e alofa. Po le aro ta a whaia ro tau mawhaile te tau mawhaie fosi mai ma e tau mawhaie li liu mai lau ainga. I te whiu e whai. Ai sea. O ngā ere o sau ngā luenga, po o sau ngā luenga o lau ka mawhaie e fosi ka ngaka ma e ka mawhaie li liu le o langa o ka ngaka e sau i le atua. No. O re ngā luenga ngā o le anganga pa i o le atua. Only God can change you and me. Only God can change somebody's life. Not you and me. It doesn't matter it doesn't matter if we are, God's people. We can't change somebody's life. We can't. The only thing that we can do to change somebody is to plant the seed in people's heart. The word of God. Planting the seed. But God will change the life of our people. God will grow the seed that you planted. Amen. E le mawhai o ngā kākou oe koko le la au. Ma koko le whaku. Ma koe kako ka mawhai i ora mai le mea. E le mawhai e kākou. Pauar kākou ngā luenga
O le koko le faku, ma whaasusu le faku le upu o le akoa. Ma ia whai ma le alofa. E whaalangolango I le mana o le anganga pa ia o le akoa, ngake whaaola le faku sa e koinga. Le alofa. Awange I o kako whiikai. I tangata o lo o ola I le laurangi ma whaia whing ngalo le laurangi. I have so many friends that still out there doing the party life and do whatever they want to do. I'm still friends with them. They still my friend. I don't look at them different. Nope. O te vaai ai na ia o ia mo o na ia uso mai na ia ainga. They are my people. They are my friend. They are my family. I still show them love. I still show them that I'm the same person that they know from the first time they met me until now. The only difference is that I'm serving God and I'm the man of God. I'm spreading the word of God. That's the only difference. But that doesn't mean I look down or stay away from them. No. Us, Christian people of God, we have to be strong. E ka kauonga ka kou malorosi atu na I o tātou wō ma o tātou ainga ma e masani oro o iai pēr pongsa I meo le larulangi. E ka kauonga ka kou malorosi. E ka lai aku le fina ngalo le atua ma whaailoa ile le lei o Yesu Keriso. E whaingo fie I ona lātou talia le fina ngalo ma le upu le atua I o lātou loto mo lātou fina ngalo. Amen. Peo ye ka peo Yesu Keriso a me Yesu. Fa pei me Yesu. Me Yesu fa pei ona lofa mai o le tama ia tia. E fa pea lava ona o walofa atu ia te o tō. Ia tu mau pea o tō I lo walofa. Ia tātou tu mau pea I le alofa o Yesu Keriso. Amen. Tātou tama. Amen. Nei vai aso whamanatu le whamanatu ai le aso tama. Tātou tama ia avea tātou maulu o le ainga. Ia avea tātou mawhaateita inga I to tonu o ainga. Ia avea oe mase tama e matau I le atua. Ia avea oe mase tama e alofa I a Yesu Keriso. Ia avea oe mase tama e te fia I mea whaaleanganga. Ia avea oe mase tama e te taitaina mailo a inga I le atua. Hoi mai Yesu. Whapei ona o alofa. Whapei ona alofa mai o le tama I a tea. E whapea foi. E whapea lava ona o alofa atu I a te o tau. Ia tu mau pea o tau I lo alofa. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Tu mau I le alofa o Yesu Keriso. Remain in Jesus' love. Tātou tama, ia tātou tu mau ma whaali le alofa o Yesu Keriso I o tātou ainga mo tātou whanau to tonu o noo e maisele e kalesia. Amen. Vi ia le tua. Ia tātou maua le alofa. Ia tātou whaali le alofa. Awane I o tātou manatu wha mawalunga.
I le tūlanga ua whapenana whamanui ai oe e le atua. Aua ni a veo o tātou tūlanga mo tātou tofi, ma mea e te whapena ona se se ai lo walofa, ma se se ai lo wala au auna i le atua, ma se ai, lo walofa i tangata. Wa tele nisi o i tātou, maua lo tofi, maua lunga, ma tūlanga, maua lunga. Le loa lo le alofa o Yesu Kiriso. Ngalo le alofa. Ngalo le amatanga. Ia tātou alo lofa i o tātou ahinga. Amen. A whai e eisi ni ne fiafi o tau wha vai ni ngā ruenga le atua wha malosi. Tātou wha malolosi. Aua ne i o tātou wha vai. Aua ne i whatangale ti Apollo e tau wha vai i a te oe. O le ngā ruenga le atua e whai mea i le alofa. Ia tātou tū mau le alofa o Yesu Keriso pei ona ia whai mai ai. Amen. Wha malosi i le atua. Le nea fiafi. Ia tātou maua le alofa, ia tātou maua le wherwhani. Ai ei se uso po se tōwhine, po se si oro e ita iai a vea le nea fiafi. A vea le upu le nea fiafi, whai malu tau i a te oe. E te anu ai e te whaali lo alofa i le tangata nai te ita ai. Ma e wha maangalo, pe te alu fo i te whato ese. Wha maua lalo tātou loto. Ia tātou maua le alofa pe o na whai mai e Yesu Kiriso. O lona poloa inga le nei. Ia o tau whealo whani. E pei ona o tau alofa i a te au. Amen. My command is this. Love each other as I have loved you. Tātou maua le anganga alofa. Amen. Ia tātou maua. Whaatino le alofa. Amen. Ia e alofa i lo uso. Ia e whaamangalo i lo uso. Lo to fine. Pai mai Yesu. Pai mai Yesu. E whawhiwhea ona e whai mai e te alofa i a te au. Amen. E whapewhea ona e whai mai e te alofa i a te au. Ai te lewa ai i a te au. Ai te ita i le tangata po o lo uso e te wa ai e i aso uma. I aso uma. Pai mai la i o Yesu o le pepelo. O le mea le na e tau o le pepelo. Kusa ngau e pepelo. E tātou te le mawhai. E le mawhai e au o no o sau o whailo atu. Ma moli mau atu. Ma tālai atu le lofa o Yesu Keriso. Ma kongi aku ia o tō alo lofa. Ia whai le lofa o Yesu. Ia e maua loto alofa. E solo mua ia au le wha mangalo ma le alofa i tangata. Kusa lai kaula unga luenga mana o mele whai. O le pepelo. Kusa o le ua u le matau i lumo le atua i la o mele whai. O lo sauta la i atu le lofa ma le anga le lei o le atua. Pa iat e kangaka o lai ki ngā ilo uloko maika i ilo uloko. E kangaka o lo e kere alofa ai. Longa winga e pepelo la o mele whai. O le anganga na o lo o tau whaali atu li nea fiafi. Ia tātou maua le alofa. Pe whaolainga, pe le whaolainga, pe angasala, pe le angasala, ingupia, pe le ingupia. Kaa, pe le kaa. Le loku, pe le loku, alofa. Amen. Whaali pe le alofa. Show love. Whaali pe lo tātou alofa i tātou tangata. Yo tātou ainga.
Amen. Le nei fiafi. O se ufa malosi na mo oe mau le nei fiafi. Ia tatou maua le alofa. Jesus said, love each other as I have loved you. Ia o tou wherwhani, e pei ona o alofa atu ia te o tou. Tatou wō mā inga, ma e māsani o tatou pokalam. Ia tatou maua le alofa. Ia tatou maua le alofa po le alofa o Yesu Kiriso. Awa nei o tatou whailonga tangata. Awa nei whaatua o ialo tatou alofa. Amen. Awa fo ina o na i tangata e te iloa e te alofa iai. Alofa i so se tangata. Amen. O ia, o se wha malosi nā mo i tātou le nea fiafi. Ta tonu ia ua. Wha manuia uma i tātou le upo le atua i le nea fiafi. Ia ina ia. Wha pēnā o na whaima wha manatu. Le ngate lea whaima so soani i lo tātou wola au auna i le atua. Ina ia tātou au auna i le atua ma whaatino le alofa. Amen. O lea ia, bi ia le atua le suafo Yesu Kiriso. Amen, amen. Ia. Bi ia le atua, mana ia le upu le nea fiafi. Te le so soani, ma le pai mai o le anganga pa ia o le atua i le nea fiafi. I le upu whaasoa. Ia, tātou nau e whai le alofa. Polo a inga Yesu Kiriso ilo nau so. Ia tātou maua le alofa. Ma ia tātou maua le whelwhani. Pe ona o whai atu. Po le a leo langa na te o lai. Po le a fo i le tu ina naunga o leo langa nei e te whaia. Awane ingalo ia te oi olo maua pero wa manoa. Wa ai nei te i e tuai. Tātou te re iloa me tutupu. Amen. Ai le lei a le tupo o se whaabalawi whaafo se i a te oe ma. A olo o tātou wola ma matau i le atua. Ma tātou whaia le whina ngalo o le atua. Ma ua tātou talia Yesu Kiriso e apea mo tātou wha hola. So le nei la fiafi. Whai lau whiwhiringa. E alofa Yesu i a te oe. E alofa fo i Yesu i a te a. Awa fo ina ingano. Aona e sawe avelo wola i le atua. Awane e wha apea o le a le to iaini pupo ngā mawhainga tā o le oranga no. E tātou whei tau la i a mawhawhi tauli mawhainga tā o le oranga. A o lau wha malosi ma le au ngangi atu. Tō anga e tātou tō anga e whai taule upo le atua. E whai ma wha malosi anga i o tātou wola wha le anganga. Ina ia wha pēnao na tātou mawhaia o na tau le taua wha le anganga. Tātou te tatalo i le atua mafuta i le atua. Ina ia awina mailo na nganga pa ia na te pesosoani. E pui pui malavea i tātou awale taua wha le anganga. Amen. Ole ia vi ia le atua i le ne fiafi. Ia ole tātou polkalama le nā i ne fiafi. Ia whamanui tele lava le atua. Whawhitai i le atua ona o lau taimi. Ia sa whaabanoa tātou te mafuta ai ia ele ngate le upo le atua. Ia o nei taimi ia o te atalofa te moli atu le whawhitai ia inisi fo i au auna le atua mawhalitua. Ia sa mawale manoa e mafuta mai e lungo tātou pokalama. Whawhitai le whaatasi mai lungo tātou pokalama. Talo atu ia penao na manatua pea le nei pokalama o le Jesus is the Answer podcast. Ila o tau talo. Le ngata fo il pokalama ia o lo nei tangata ia ma le sunga ia tala lei. Ia ma le paso le tātou pokalama le tofine ia fina. Ila o tau talo sanga ma tau te maomia la o tau talo.
ina ia whapenao na mātou tū mau pēr ma malolosi pēr. Ia e whai le fina ngalo o le atua o le tala i atu leo le suwafa manu malo o Yesu ke wiso i lungo o te penga whailangi. O lea ia, moli atu lea nganga whaftai, ia i tātou wōm paanga, ia mae masani i lungo o tātou pokalama. Ia i ne fiafi whamole mole awane i ngalo, share le tātou pokalama whamole mole. Ia ele ngate lea le tātou YouTube channel whamole mole. Whamole ngale paua leo o rau ngārwe ngai whai, o rau so swani fo i leo le tātou pokalama. O rau tanu e subscribe le tātou YouTube channel. O ngai lunga le mea ngai ele utala o le tātou pokalama. Ia o ngai ele link ngā le tātou YouTube channel. Ia ngolo waloa, ia press the link, subscribe, like. Ia makame te le kākou pokalama. O rau peso swani te lele nā. A wale tātou pokalama ina ia. Whapena o na so'o lungo te penga whailangi i le upo le atua. Ina ia to o tele nisi ni a nganga ina ia whapena o na manu malo. Pe mele tala le tusi po le tātou whamalosi le sonu fua. Pe mai e lese mea whalea o ngā lo tauti ngā i le atua. O raunga luenga o lo whaia mo le tātou pokalama. O ngā tua i ati oe. E whamanuia le tua i ati oe. Amen. Whamanuia le tua i ati oe. I lo share ingo le tātou pokalama a wale u. I so'o. Le ngā te lea whapea le subscribe o le tātou YouTube. Share le tātou YouTube channel. Lea whamanuia te lava le tua. Ia te o tau le nea fiafi tatonu. O tātou pokalama le nā nea fiafi. Ia awane i ngalo tātou pokalama i le astona i nei. Ia i le July ono i le fiafi. Ia ma le sunga ia tala lei Esekia. Ia i le astona i pe a o tuai le ora. Ma le masia pa mana nei po. Ia ma tae au o lea manuia le po. Ia a vene teimi ia o te whātou whātuai le paso le pokalama le tō fine ia fina. Manuia tele po alo tele atu mo oe. Ia i le nea fiafi o lea. Manuia le po, manuia le fiafi. Ono Yesu. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.